Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Leswi Manyangatsi Dikomisa a nga ku swi endleni a nga ta swi endla ka xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu. Hi voni Manyangatsi Dikomisa a fika a delela xiyimbeleri psychology madzongo, laha a nga fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a vula leswaku psychology kumbe swear i huku yo pfumala nhloko. A tlhela a kombisa leswaku psychology madzongo uwe bu. Loko mo va mi swi xiyisisile, Manyangatsi Dikomisa a nga delela xiyimbeleri Mr Post loko a vona leswaku Mr Post vele kule na ku humesa album, kambe loko a vona leswaku Mr Post nkarhi wa ku humesa album wa tshunela u sungula ku va a tivuyetela a lunga. Se sweswiwani psychology la ku humesa album, kambe Manyangatsi Dikomisa i nkarhi lowu a nga ku deleleni ka xiyimbeleri psychology. Loko a ko va xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu ku ri vona va lava ku humesa album, a nga ta swi endla hi ku Mr Post a boheka ku va a ya tlula na nghoma. Ha swi tiva leswaku ku na nghoma yo sungula ya Manyangatsi, a yi ta huma nghoma ya vumbirhi ya Manyangatsi. Hambi swi ri tano eka gaza ku rhula ha ku kona. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka gaza.